Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau. So tomorrow my students will learn about fictional narrative essay writing. So I've asked Canva once again to help me to make a slide, a website lah. Slide website about fictional narrative essay. So we have 18 slides here. Okay, so ini dia punya ada objektif, ada introduction, and then some notes. Okay, step by step lah dia punya proses untuk menulis. Tapi nak dapatkan website macam ni, so saya guna beberapa platform lah. Okay, first of all, dekat Notebook LM. So I've just upload source dia from the textbook. Okay, dekat page yang unit 3, lost punya writing ni. And then dia compilekan dekat kita notes lah. So dekat notes ni, saya pergi pula pada ChatGPT. Okay, so kita bagi tahu dia, saya bagi tahu dia kita punya request. So nak bagi tahu request ni, I just tuliskan satu arahan yang lengkap. Okay, so yang nota-nota ni saya ambil dari Notebook LM tadi. Dia dah bagi nota. And then kita paste je dekat sini. Nanti dia yang akan buatkan Canva code untuk kita. Bukan Canva code lah, a prompt for Canva code. So kita just copy je dekat sini. And then kita pergi dekat Canva, klik pada more and then Canva AI. Lepas tu dia akan keluar macam ni, klik pada code. And then kita paste je yang ChatGPT dah buatkan prompt ni. So dia akan fikirkan, dan dalam masa seminit 2 dia akan buatkan kod. So inilah hasilnya. Okay, kod tu dia lah yang buat. Kita tak payah fikir pun. So kita check dulu lah kalau rasa dah puas hati apa semua tu. And then kita klik saja pada publish. That's it. So jadilah satu website lah untuk kita guna dalam kelas.